Xoli, le abuti wa rona Xoli, our keyboard player, keyboard player ya rona, a very powerful keyboard player. a very powerful keyboard player. That we Amen. have a kingdom. Erna Praise of Leona God Kingdom Church. Praise of God Church. We are so blessed. Most keyboard player okwenza Most keyboard players ukukhululeka nje bazalwane etsang hore ke boejana na bazalwane abaphili ukungwela. ha ba phele bohalaledi. They just come for Baya playing tla fela keyboard. go bapala keyboard After that, fela. they're going Ha ba back to qeta their moo ba work. kgutlela morao So maphelong a bona. we are so blessed Jwale re hlonolofetse haholo to have someone like ho Uxolile. bana le motho a tshwanang le Xolile. And we also thank for his parents, Ene re leboha le batswadi ba hae including ogumama wakhe e first, le mme wa hae pele uMbalizana, ke Mbali uSisimbali, ke Ausimbali mme Magaxolile, wa Xolile no Amahle, le Amahle no Zuzu. le Zuzu. Angimazi ushone phi Ha kodwa ke tsebe o ile kae mara ngikwazi unokuthi ahlale ebheka imoto ntho ke yamanzi. tsebang hore o na lo sheba koloi ya metsi mohlomong Uma kungekhona lokho kungaba ha o sena o a ka kgona o na le mo sibonga kakhulu ke re leboha haholo nogogo wakhe le nkgono wa hae ay Mambatha mme Mambatha is so amazing grandmother this one. wa makatsa grandmother a re nshapeleng matsogo uyamangalisa ke lo gogo wa bazalwane makatsa nkgono ona ya bazalwane nizwile kangithi ukuthi lo utlwile ke hore kwesinye isikhathi vele ayifunde nje ka nako nngwe vela e bale je hore la kumfundisa ngathi kuleleko mo mohute nkare ho na le borokonyana bese wa tsusana uma ngabe efika ha fihla ufike seqondanisa nje inombolo kuphela sethi alikisa dinamba je are 1 no 2 four. 3 4 ayi nathi ke sivele silandele khona la lona re latele hona mo so ke siyambonga kakhulu jana ramleboha haholo empeleni kuyabonakala ukuthi wa bonahala hore uma ngabe khona eduzane ha le teng haufinyana kuncane kakhulu esingakhala ngakho dinyane haholo dintho ka tseo re kallang ka bathi tsona ngesilungu is a jack of all trade ngabesho kanje ka sesotho tshwa ke makgona tsohle yeah kulolo hlobo lomuntu ke lo motho o ke ngiyacabanga ukuthi that's why namehlo akhe eqamile ke ukuthi sena le mahlo a hae a buleile jena akwazi ukubona akgona ho yonke. bona ntho le nngwe ya thusa. Haleluya. Amen. So ke siyabonga ke kakhulu Ra leboha haholo. sengathi Nkosi ngasibusisela Se ka morena ka re hlonolofaletsa yena isibuyisele yena a re hodisetsa yena. ya siyabonga kakhulu asibonge nje nefamily yakhona Ha re yonke lebohe le family ya teng yohle. abozuzu ngoba sibaphucu Bozuzu ba ne ba nkela nkgono ra ba nkela le abuti wa bona. ya siyabonga kakhulu Ra leboha haholo. asibashayele Ha re ba shapela matsoho. Nkosi ezweni Pele ga lentsweng sesikhathini re nakong sikwisikhathi la khona siqala khona unyaka uqalang selemo. kuye kube kuhle kwesinye isikhathi maqala Ka unyaka nakong ha re qala selemo. lathi sibonise ukuthi Le rona re bontshe hore sidinga amandla re hloka matla. haleluya Amen. so sizoqala ifasting yethu Jwale re tlo qala fasting ya rona. not kude bazalwane Seng khale bazalwane. kodwa from Mara, tomorrow from hosane. kusuka nje kusasa Ho tloha hosane let us start our fasting re qala fasting ya rona. angazi ukuthi mhlawumbe ngokuvumelana sithi 6 to 6 A ke tsebe ka ho dumelana re re mohlomong 6 to 6. yeah ake sisho kanjalo A re tjho jwalo for 21 days for 21 days. haleluya Amen. futhi asikudla okunamafutha Hape ha re tsena le mafura. ake siqine nje lapha Ha re tieng fela moo. kulokona okwatsha
Revelation 21 verse 5. Revelation 21 verse 5. Bheka ngenza konke kube kusha. Bheka ngenza konke kube kusha, and then we go back to Ezekiel chapter 37. Lapho sizothola khona izwi lethu lanamuhla. Sizwe ukuthi umoya ongcwele uthini. Ngoba wena inkosi yamakhosi. Chapter 37, Ezekiel, starting from verse 1. Ngoba wena inkosi yamakhosi. Till verse 14. Isigodi samathambo omileyo. Isandla sika Jehova sasiphezulu kwami. Sangikhipha ngomoya kaJehova. Sangibeka phakathi kwesigodi. Sasigcwele amathambo. Wangidlulisa kuwo ngawazungeza. Bheka, ayemaningi kakhulu ebusweni besigodi. Futhi bheka ayomile kakhulu. Wayesethi kimi, ndodana yomuntu, lawa mathambo angaphila na? Ngathi, Nkosi Jehova, wena uyazi. 4. Wayesethi kimi, profeta phezu kwalawa mathambo, uthi kuwo, nina mathambo omileyo, zwanini izwi likaJehova. Isho kanje inkosi uJehova kulawo mathambo, ithi, bhekani, ngiyakungenisa kini umoya niphile. Ngiyakubeka imisipha phezu kwenu, ngihlumise inyama phezu kwenu,
nginimboze ngesikhumba, nginike umoya niphile, nazi ukuthi nginguJehova. Ngaprofeta njengalokhu ngiyaliwe, nalapho ngiprofeta kwaba khona umsindo nokukulo ithambo. 8 Ngase ngibona, bheka, kwakukhona imisipha phezu kwawo, kwahluma nenyama nesikhumba sawasibekela ngaphezulu, kepha umoya wawungekho kuwo. Wayesethi kimi, profeta kuwo umoya, profeta ndodana yomuntu, uthi kuwo umoya, isho kanje inkosi uJehova ithi, woza moya, uvele emimoyeni yomine, uphefumulele laba ababuleweyo ukuba baphile. Ngaprofeta njengalokhu ngiyaliwe, umoya wangena kuwo, aphila, ema ngezinyawo zawo, impi enkulu kakhulu impela. Wayesethi kimi, ndodana yomuntu, lawa mathambo ayindlu yonke yakwa-Israyeli. Bathi, bheka, amathambo ethu omile, ithemba lethu liphelile, sinqunyiwe. Ngalokho profeta uthi kubo, isho kanje inkosi uJehova ithi, bheka, ngiyakuvula amathuna enu, nginikhuphule emathuneni enu, nina bantu bami, nginiyise ezweni lakwa-Israyeli. Niyakwazi ukuthi nginguJehova lapho sengiwavulile amathuna enu, nganikhuphula emathuneni enu, nina bantu bami. Ngiyakuwafaka umoya wami kini, nize niphile, nginibeke ezweni lakini, nazi ukuthi mina Jehova ngikhulumile ngakwenza, usho uJehova. Ezekiel chapter 37 verse 1 until 40. Matla a tswang sehloho sa ditaba se re kgotlo e tletseng masapo a omeletseng. Matla a tswang ho morena a ntshukutla, morena a nkuka ka moya wa hae a mpeya ka hara kgotlo e tletseng masapo, a ntsamaisa hohle ka hara kgotlo eo. Ka bona masapo a mangata haholo a omeletseng haholo. Morena a mpotsa a re, wena ngwana motho, na masapo a ka boela a phela? Ka araba ka re, morena Modimo ke wena fela ya tsebang. Yaba o re ho nna, profetela masapo ana, o re hona, lona masapo a omeletseng, mamelang lentswe la morena. Morena Modimo o bua tjena ho masapo ana, ke tla o budulela moya ka hare, ke tla budulela moya ka hare ho lona, mme le tla boela le phele. Ke tla manamisa mesifa hodima masapo, nama e hlomele hodima ona. Ke kwahele ka letlalo, ebe ke budulela moya ka hare ho lona, mme le tla boela le phele. Ka hoo le tla tseba hore ke nna morena. Yaba ke profeta jwalo ka ha ke laetswe. Ha ke ntse ke profeta, ho ile ha utlwahala leswahla-swahla. Ka bona masapo a sisinyeha, a atamelana, lesapo ka leng le kopana le la habo lona. Ka tadima, mme ka bona mesifa le dinama di hlomela hodima ona, le letlalo le e kwahela. Empa a ne etela moya, profeta, wena ngwana motho, o re ho ona, morena Modimo o bua tjena. Wena moya, foka o etswa qoleng tse nne tsa lefatshe, o phefumolohele ditopo tsena, di tle di phele. Yaba ke profeta jwalo ka ha a ntahetse, moya wa kena ka hare ho ditopo tsa tsoha tsa ema ka maoto, e le lebotho le leholohadi. Jwale morena a re ho nna, wena ngwana motho, masapo ana
a tshwantsha bohle ba ntlo ya Israele. Ha ba bua ba re masapo a rona a omeletse, re feletswe ke tshepo, re timeletswe. Ka baka leo profeta o re ho bona Morena Modimo o bua tjena, bonang lona setjhaba sa ka, ke tla bula mabitla a lona, ke le ntshe ka hara ona, ke le kgutlisetse naheng ya Israele. Ha ke se ke butse mabitla a lona, ke le ntshitse ka hara ona, lona setjhaba sa ka le tla tseba hore ke nna Morena. Ke tla le nea moya wa ka, mme le tla phela. Ke tla le ahisa naheng ya lona, ka ho le tla tseba hore nna Morena ke buile jwalo, mme ke phethahaditse, ho rialo Morena. Hallelujah. Ezekiel 37 from verse 1. Wena umurena today taba ena re buang ka yona ka sheku iyangisusa la yantlosa mona ingibeka somewhere embeya somewhere where I should understand mo ke tlamehile ke utlwisise ukuthi God is a spirit hore Modimo ke moya according to John chapter ho ya ka John chapter 4 verse 24. God is a spirit. Modimo ke moya. And uma ngabe sikhuluma ngoNkulunkulu ha re bua ka Modimo moya, ele moya, we need to understand as well ukwisisa hape ukuthi hore the kingdom muso okungumbuso wasezulwini ele muso wa mahodimo is also spiritual. Spiritual Lord Is invisible. Invisible. Awubonakali kamahlo. Awubonakali ngamehlo. Yezwakala bazalwane. Oqhahala bazalwane. Now uma ngabe kungenelela uNkulunkulu, it means kungenelela amazwi, which is the kingdom of heaven. La abantu bakhona bengabantu bakamoya, bamoya, noNkulunkulu le Modimo engumoya. Hallelujah. Amen. Ethi enguNkulunkulu Haile Modimo onjalo alijwalo ebese enza abantu abase ayenza abantu umfanekiso wakhe kasithwanso saha kuba bamfuze hore bamfutse athatha inyama angenama ayigcwalise ngomoya wakhe ayihlatse bese kamoya wakhe lithizwi lakhe litsola hayibe waba kanjalo ulabashwalo umphefumulo kimoya ophilayo. Now umuntu okwazi uku-understand izinto zasembusweni kaNkulunkulu umuntu ovela kuwo, then umuntu okufanele abe in tune nombuso kaNkulunkulu nanemiyalo kaNkulunkulu, umuntu kamoya ongaphakathi komuntu angene kwimixer aphume aze ayofika kuspika. Ispeaker akusiyona isource kodwa ispeaker imessenger. Yazwakala. Ispeaker is just a messenger osinikeza okuvela kwisource vela lekude. Kungenzeka singaboni nala kuvela khona kodwa ngenxa yokuba kube khona ispeaker phakathi
Yenzela ukuthi sikwazi understand. ukunderstand. Lo khuluma lapha uprofeti kaNkulunkulu. Na uma ngabe khuluma akathi uNkulunkulu vele wangithatha nje ngisenyameni. Kodwa kumele ukuthi kube ngibe sesimweni la uNkulunkulu ekwazi ukukhuluma khona nomuntu. Angizigezwakala. Masifuna verse 1 wakhona. Uthi bheka isandla sikaNkulunkulu. Uthi bheka isandla sikaJehova sasiphezu kwami. Ebesethi sangikhipha ngomoya kaJehova. Sangibeka phakathi kwesigodi. Sasigcwele amathambo. Yezwakala bazalwane. Sangikhipha ngomoya kaJehova. Amanye amazwi angihambanga physical. Ngaye esigodini. Lo mzalwane akahambanga ngenyawo. Waye esigodini la khona amathambo. Kodwa he went there spiritually. Ngezwakala bazalwane. Uye lapha yena esigodini samathambo. Umoya. Ngoba uthi isandla sikaJehova sasiphezu kwami. Ebesethi sangikhipha ngomoya kaJehova sangibeka phakathi kwesigodi sasigcwele amathambo. Ebesethi wangidlulisa kuwo. Ngawazungeza. Bheka ayemaningi kakhulu. Ebusweni besigodi. Futhi bheka ayomile kakhulu. Yezwakala bazalwane. Lokumele ukuthi kube clear ngoba lo mzalwane lezinto lezi atshengise zona ukuze kuzovela lokho ukuthi sazi ukuthi akukho kungenzeke kuJehova. Manje uthatha usiwe esimweni la khona kunento othi mawuyibheka ubone ukuthi it is impossible. Siyambonga uNkulunkulu ongafihla umnjalo bakhe. Uverse 5 uthi ke isho kanje inkosi uJehova kulawa mathambo. Ithi bhekani yakungenisa kini umoya niphile. Prophet lo utshela lamathambo. Kodwa kukhulume bani kuye? Hayi bazalwane, ubani okhuluma kumprofeti? Umprofeti kumele atshele bani ukuthi amathambo enze njani? Aphile. Ngezwakala. Kodwa kusuyena oshoyo. Yena is just a speaker. It's just a messenger. Hallelujah. Amen. Ngifuna ukuthi si-understand ngendaba yombuso kaNkulunkulu ukuthi ukhona izinto ezidinga ukuthi sibe sesimweni kayena. Hallelujah. Amen. Malibonga igama lenkosi. Amen. Lithi la leBhayibheli maqhubeka lamathambo ahlangana. Lemisipha wahlangana. Abantu abaphelele. Nenyama isikhumba naso sabuna. Kwaba abantu abaphelele. Kodwa kukhona okungaba. Umoya wawungena. Ukuze kwazeke khona into ebonakalayo. Kodwa into abazomnyakazisa ingabonakaliyo. Hayi anizwa. Njengoba amathambo ehlangana nemisipha nenyama ibuya nesikhumba sibuya phezu kwamathambo. iBhayibheli iveza ukuthi kwaba abantu abaphelele kodwa kwakhona ukushodayo. Lithi-ke into eyayingekho phakathi kwaleli zimba umoya. Manje ngithi mina kuwe ukuze kube ubufakazi bokuthi noma kungakhona okubonakalayo kodwa ukuze lokhu okubonakalayo kukwazi ukumove around, kukwazi ukuvuka kubuye kuphile futhi kudinga. Verse 10 ngaprofetha njengalokho ngiyaliwe. Umoya wangena kuwaphila.
moya wa kena ho wona wa phela bese ethi ema ngezinyawo zawo bese kuthiwa ema ka maoto a wona bese ethi impi enkulu kakhulu impela bese kuthiwa ntwa e kgolo haholo. then verse 11 uthi wayesethi kimi indodana yomuntu lawa mathambo ayidlona yakwa-Israyeli bathi bheka amathambo ethu omile ithemba lethu liphelile sinqunyiwe ngalokho profeta uthi kubo isho kanje inkosi Jehova ithi bheka ngiyavula amathuna enu nginikhuphule emathuneni enu nabantu bami nginiyise ezweni lakwa-Israyeli niyakwazi ukuthi ngingijehova lapho sengiwavulela amathuna enu nganikhuphule emathuneni nina nabantu bami ngiyawufaka umoya wami kini nize liphile nginibeke ezweni lakini nazi ukuthi mina Jehova ngikhulumile ngakwenza usho uJehova walibonga igama lenkosi izwi lenkosi lelibazalwane elenza okungekho kube khona yezwakala izwi likaNkulunkulu elisibonakalisa ukuba powerful kombuso kaNkulunkulu nokuphila kwe-connection phakathi kwakho noNkulunkulu njengomuntu ukuthi if you are connected noNkulunkulu uzawuhlula izinto ezincane ezinye azinyakaziswa ukuthi zesaba wena kodwa zinyakaziswa i-relationship onayo nomuthi because uma ngabe umntwana kaNkulunkulu uzama ukwenza njengoNkulunkulu uzama ukugcina imiyalo kabantu ayasambeni phela uma umntwana kaNkulunkulu uzama ukwenza uphila impilo so ke uthi uJesu uma umuntu eza amazwi athi awenze mina nobaba siyabuza kuye sihlale kuye so ke everything oyikhulumayo uyaprofeta ungawela kuleso sandla esenza izinto zonke zibe ntsha haleluya amen mhlambe nawe uyathanda ngwele kulesi sandla esenza izinto zonke angazi ukuthi yini ofuna ivuswe kuwe nofuna ivuke kuwe moya ongcwele yena ukhona ulindela abantu abeza kuye babe in tuned naye nentando kaNkulunkulu ebesenza umsebenzi I don't know mhlawumbe ukuthi khona yini osho njalo namhlanje kodwa mangabe mhlambe ukhona noma uzoba khona bekufuna ukwazisa ukuthi akwenzeke kungalungisanga indaba yakho nobani so uma ngabe ukuthi mhlambe ukhona okukhumbulayo ukuthi ufile noma wafa mina ngikwazisa ukuthi sikhona isandla esenza konke kube kuhle okuyisandla sikabani sikaJehova elithi iBhayibheli izulu lihlalo sakhe sobukhosi umhlaba uyisenabelo seyinyawo zakhe mangabe mhlawumbe ukhona uthi ngiyasidinga lesi sandla you are free to come forward.